uNkulunkulu wasekhuluma wonke lamazwi esithi inkosi uNkulunkulu wakho yakhupha eGibhithe endaweni yobugqili. Ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezingaziweyo. Lomfanekiso walokho okusezulwini nalokho okusemhlabeni nalokho okusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngoba mina Nkosi uNkulunkulu wakho ngiNkulunkulu olamona. Ngejisela ububi bakwethu ebantwaneni besizukulwane sesithathu lesesine sabangizondayo. Kodwa ngilothando olungapheliyo ezizukulwaneni eziyinkulungwane zabangithandayo abagcina imilayo yami. Ungalisebenzisi ngeze ibizo leNkosi uNkulunkulu wakho. Ngoba olisebenzisa ngeze ibizo layo uza kuba lecala phambi kweNkosi. Khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele. Uza kusebenza insuku eziyisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Kodwa usuku lwesikhombisa luyiSabatha leNkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo wena, lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo zakho, lowemzini osemzini
Nkosi yethu Jesu Kristu. Osivumele ukufinyelela kule ndawo lokuhamba sibe kule ndawo kuzomthandaza. Siyabonga inceku kaNkulunkulu uMandla wase-Afrika owavuma ukuthunywa ngevangeli losindiso phakathi kwethu. Nokuthi bakuthumwa kwakhe wakathumwa nekereke randilutaliswa this is number 1. Amen. Afrika ye. Amen. Ukuthuleni kwakhe wathunywa lebandla elithi elikhangela wezwa kuthiwa this is number 1. Afrika. Amen. Why is number 1? Yindaba kwathiwa number 1. Lilo zolo zabakalengekwa. Ikengela Jesu lurugale bayika. Likhumbuza abakholwayo ngoba ivangeli ibandla likaNkulunkulu elempilakahle lapha emhlabeni.
abantu ababedalwe uNkulunkulu sebengena esonweni bakumele bahlengwe ngegazi. Ezulwini kwenzakala icebo. Icebo lelo lahlangana lokuthula kabongwadla wase-Afrika. Bathiwa kumele adinge indawo eTabernacle. Okumele kubuthane khona ubana uNkulunkulu akhulume labo. Ngoba ungakhangela emhlabeni lo esikuwo ngaphansi kwelanga, iTabernacle lesiphakathi kwayo uyayibona ukuthi African Apostolic Church eBhayibhelini kuPking James Version. Ungaba uzala umzithi wokudweba lo architecture akuna ongawazi ukudweba
Amen. Matthew 28 verse 19 and 20. Matthew 28 verse 19 and 20. Talia Agenda. tukategeza sakati mwana kurai Wati na roho uchero unaelewayo. tawanewe Samwa nawe. kwa kumwenyika Useweze kupeleni wesika. ndio wali kwa mwana wa Afrika Nawa kuru kwa kasi Afrika. salamu Ese kujisea abantu. wakukina makutabani Ewa kiba ese utagaze watu ndoa. wangu kwa Yesu Kristo Ewa leta utagaze ndoa Yesu Kristo. mwana mwaka baba ndio kwenda kwenda Omule lomuya kwa ikitiro ya Yesu. olezo wasike Amen. Okesi awajiri. yao paulo wali siki sio taifa bomani Okajele hapo. ndio kutoa tikiti ya kuchika akataura na Yesu Kristo ele Tunaelewa tiki tusenza au tuna Yesu Kristo. kama mshinda hivi Sadini loko hazo zoke iskati. mshiziangalia Kukuna. Yesenza. tunataka Kukana. mshi nuaru kwa Kristo Dinata inga. nukua nukutaya Omula hanyama ya. Afrika amen nukutaya kutaka zarua mwana wangu ayano zoku Ngoma wamba usa kunelo. Inga wakulumu ya buzwa. kutitoa wewe na mtu anataka Afrika kuotena Unyama ngoma. Abatolezi kowezi toke. mtu mmoja Dodelewu ya chanibasi. sikatoka kwa kushamba kwa zangu nombele kwana Ibaba fela ebu kezeli. Keze bato zaweka zile mfana. Afrika amen ndio kataungana kishambe nombele kwana Nikosi mutele bana sikeze kazinile mfana. wale kukamshia Ukulukula mgele. roporona kuna kile kale ukaliwaka tegela Ikazi nendo kwa nendo kana yake. Yesu Kristo asitenga ngalo na awatenga ngalo. Kristo wakati asikali mpita mkuru wa jini zakanaka zinozouya Afrika amen wakati sana kweli alifanya kabata hadi wakashika alimukrista mkuu Wafika unataka itizi akitabisayo. yes Au mtu wafika ayo Kristo okuru. akapinda napate paneka yakafura paukuna na pakukwana akapinda ndapatezekele yakafura pakunaka na pakukwana Wangena kute panekali. Yaifanele ngokukwana nango mute. isina kuitwa na maoko ndiko kuti isatiri yokusika kuno Afrika amen adaputaura zaidi katizi na lita akitika hapo ni kwiti zaidi Lokalengela ukulu mawuti alaba balo unhichi. hawaku
Umuntu Jesu Kristu mayesekhangela abone elengiswe esiphambanweni abone lokho akuhluphekelayo lomoya wakhe ujabuliswe. Amen. Tinotenda Mwari nokuparidzwa kweshoko rake. Zvino ino nguva tinoipagwama nechamwari vari pakati pedu. Vanzwa shoko iri richiparidzwa rikavabaya pamwoyo vanoda kupinda muchechi yavo. Kuti vasimuke pavagere vafamba vachida kuno kumberi vazogamuchira muchechi yavo. Nevataigona matana vakadzokera kumashure vasimuke vauye kuno kuti vagone kudzokera muchechi yavo. Chechi yavo inonzi the African Apostolic Church. Vanorwara vose vanoporeswa nezita raJesu Kristu. Vanodetswa nemweya yakaipa, mweya yezvikwambo inoparadzwa nezita raJesu Kristu. Vane kuteerera kamwana kafa zvese zvinodzima nezita raJesu Kristu. Zvino hoyai kuno kumberi mugogamuchira muchechi yenyu. Kunoroka kune chinono chinengwebe yakadya ichifamba. Chadyiwa nezvede zviri mudumbu zviri mumuromo ndezvekufanazvo. Zvino hoyai kuno kumberi mugamuchire muchechi yenyu. Kresana ndodaidzira himi handisika kuyanga kuvamba vanhu himi yadaidzi Imwanje bentwani ndebele.
magama mangwele.
tine security muchechi njalo sine security lapha evangelini iyo yachengetedza kufamba kwenyu nekuti mitemo iri kuchengetwa here iyo eza khangela nokuthi khangela ukuthi ligcina yini imithetho lelila elwelapha ndoba mazomfundisa achiti yikho ndizomfundise sithi vakomana nevasikana isikwedu vanyengane pano pamusangano wekunamata Mwari amajaha namantombazana asisi isikhathi sokukhombisana lapha kodwa isikhathi sokuzothandaza uNkulunkulu vanenge vabatwa vachionana kana kusangana pano pamusangano abazabanjwa besenza lokhu lapha emhlanganweni ivo nevabeki vavo bona labazali babo vanodzokera kumisha yavo bayabuyela nemakhaya abo nokudaro mochengetedza chisire chikonzero vasikana nevakomana vaya pano kuya kuzotsvaka Mwari ngokunjalo isisaziso sikhona ngokunjalo abafana namantombazana azelapha abuye kuzodinga uNkulunkulu mamutsvaka Mwari mamuwana uNkulunkulu lingamdinga limthole anozochengetedza nokukomborera dzimba dzenyu noupenyu hwenyu hwamangwana uzagcina nokubusisa izindlu zenu nempilo yenu yakusasa teerera kuimba naJesu ukulalela nokuthemba uJesu iyo nzira kwana rufaro muupenyu iyo indlela yokuthola injabulo empilweni kuzai Jehovha kuzai Jehovha Jehova maAfrika yedu kugamai tigamsire ngoni zvino kungati ngondidzai choti Jesu Kristu notohwa Mwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zvezvingagara nemi mose zvino kudzamarare kuye kusingaperi.